Sephetho sa go fedisa dikontraka tša bašomi ba tša tshoganyetso se tla morago ga tekolo ya mangwalo a dithuto yeo e tseneletšego. Go dirilwe ditekolo tše 46 tša bašomi ba tša thušo ya pele ka profenseng ya Limpopo, efela le ge go le bjalo ba 21 ba ile ba hwetšwa ba sena mangwalo ao a feleletšego a dithuto tšeo di nyakegago go ba karolo ya bašomi ba tša thušo ya pele. Bašomi bao ba amilwego ke se a senka ba obeša wa tuka kgorontsheko. Union ya bona ya bašomi e re Kgoro ya Maphelo nka ba itlile ka tharollo ye nngwe ntle le go fediša dikontraka tšeo. We are disappointed that they issued letters of dismissals rather than looking for other options. Chabalala o phaetše ka thoko mabarebare a gore bašomi bao ba ganne go tšwetša dithuto tša bona pele. I do not know of those who were told to upskill themselves. What I know is those who were taken to do the ILS or in the AEA course in 2019. Kgoro ya Maphelo ka profenseng e re go fedišwa ga dikontraka tšeo go ka se ame gampe mošomo. Ka sename a ba le huetšo kgolo mo ditirelong tša rena tša EMS. Ka lebaka la gore re na le leano le re le thenkgollang ngwaga ka ngwaga la go lebelelana kudu le tsela ya lephefo ya N1 ka gore ke yona e bang le mathata a mantši ka nako eo. Mawasha o re tshepedišo ya go thwala bašomi ba bangwe ba baswa ba tša thušo ya pele e šetše e thomile.